Ole hei kan hodon meka hei kan luggage niya hei racket a awma hei hei ka thian te an nia ka zirpui te hove tur tho kan airport vel hei na airport vel mo ole tuna hian airport a kan meka wan tar du ki kan flight niya tar nga le tan ve an nia Kolkata layover kan nei anga wan Angola kan mo chodo na ai mi te ki yan departure to the line loma chuan hei hi ka boarding pass nia zawa biak ning in lo chuwa hi last name ka nei lo pa ania ticket a hian gate 15 din sia ka ma se heta monitor a hian gate ke long thak 14 na kan kalangai don ani tu chuan tuna hian ka thian te washroom an kal meka ka ba lo hem vele kan kal ve don ani an thak takat mea boarding 14 na hian kam flight ya pahni na hian ya 776 hian All routes are speaking immediately to our model for Singapore. Thank you. tuna hian da rela ritia ko chando Lengpui Airport kan heng sia hei arrival lang pan ha